Тесиригер калинги кемге киин сертан халсы бакка толору хатчылылақ саңа жетуттар эдер жонуксянихер. Маныха билинги үп хатчы кырымчык сыны гырхан кемигер хударыстуаттан көрүлер арас программалар төһүкүз болалар. Горной лугун бержегестаган эдер Ила Петровтар саңа тутуларагар биһиге устар балак бытылжыттата. Бары анагерде билге петтир көрөктен кере топсагай жээлергер бу саас киерен олороллор. Ыалагата Егор уот итити сетимен белдиетер толору хатчылыытын ымпыгын-чымпыгын бүүс бүтүннү интернет сетиметтен ааган жонтон ыйтылахан билен көрөн оңорбут. Бириге где-то 3 тонна ингудук бара. Кустак берем. Септигим агас тоннала. Аны котобай кортонлана келбидим. Анаган бәм турымын каян мурдум. Толору хатчылыыны орду кахайка кихи нина бихирәбит. Посудомоечная машина лахпын. Булар. Чүй багайы, бет багайы, корот кунтук. Тоқтол улхан орататабы. Оттан ухар бары чүй. Оны оғабытын хуябыт, хунабыт. Оттон бу барагай алаха жени туттарга ты сирен сайыннары программатынан же туттуутугар ты хайсыбаты министерствотынан берилер субсидия итенне туймаада сударыстыбаннай унитарнай терилте үп харчы агропромышленный корпорация брыганы суох кредите сүнкен көмө болбут. Программалар баларын ачы, беспроцентный кредит, субсидия, биле, эдер специалисттерге тубы хаңа бу жонго же тутталарга рин тохлак бай, жайт көмөлөк. Эдер жон олохторун уйгутун оңостор өсө да үгүс кең буланнактар. Елена Мосова, Егор Тимофеев, Сага телевидениете, Горнай.